snimate cijeli još fotoaparat. Teško ćeš tako snimati. Nabuja sve ono razne. Onda se voda digne, a to smo sve dobro. Može. Ili da pustim? Ja ću da pustim. Nisam mogu dobiti, ja sam slikao u Riječkoj rafineriji, a nisu moji. Da, ja sam na mlači slikao. Evo, ja bih to kao voditelj galerije, a sad da nešto o mojoj izložbi kaže Dalibor, pa ću ja nešto poslije reći. Dobro večer, dame i gospodo. Evo, drago mi je da ste se okupili u tolikom broju, da Sisak ima toliko ljubitelja fotografije i da se vidi da ova galerija zaista opravdava svoju svrhu. Okupili smo se ovdje, evo, skoro na godišnjicu otvaranja galerije, ali još jedan, ali to je tu negdje. Miru, mislim da ne treba posebno predstavljati, znaju ga svi Siščani, zaljubljenik u fotografiju, zaljubljenik u grad Sisak, dobitnik mnogih priznanja, sudjelovao na brojnim izložbama, salonima. I manje više svi znaju njegove radove. Međutim, danas nam je Miro odlučio pokazati nešto malo drukčije, što mnogi nisu navikli vidjeti. Odlučio je prikazati jedan spoj stvari koje on zapravo voli, a to su grad Sisak, Kupa, njegovi stanovnici i ono čime se ti stanovnici bave. Ja vam se zahvaljujem što ste došli. Nadam se da ste zadovoljni s fotografijama. Evo, malo si nešto popijte, malo pojedite, pogledajte fotografije. Ako vas šta interesira, ja ću vam rado odgovoriti. Evo, hvala vam još jedan.